Please go ni baro ang piang sabay pi sa share pa chun ka YouTube channel ka jonga ka mga I think creative singing lani kung no ban rawai creatively kung ko an pan ma ba aslam ba sang panmi jingruai ngam yo an panmi content ka jonga ka daw ka long banga Orang kikam bat nga kham jitu hiru jadi nga persang nang ni khmat ba nga yeli an pendidikan bala ki jingruai mo bakal lo jikal ku yaki subscribers kam tam gitu gibla kali yang lanu fit penmi video thamai te ana ka janmet an persang ni wi jingruai di him imdan bah ko jingruai ki hb jongi ndai ka naka him ke bare ma ini kepada paling di dalam kelas kasih yang ruai dengan version ke bang na khamso tenat mga kau ngajurai ba bang I'd rather have Jesus hakti kasih ang khamjet you Jesus dia kena jurai ngan pe ngila ne ban improvise lani ban thau sur hang yang tai ban khampen su tenat mo na khamjet you Jesus Banya spa birthday nga kamji ya banya ki ukam ko ya garupa kaksya bat paila nga kamji yo Jesus Jing im jong bensin na lawat tang ya Jisu ngala shem ya Sharon lili kapentor batnu ngania nujon kalau kumta ni jirai nanti kadang napipila so ni ka version kumnungin pen at kendiat ka style ni jirai ngan persang mo Ada khot ka baar ngan ruai asnat bang ni khot baar mentoy ayu ngan yo ya ka spa birthday lara misim kanjot barokin sepe kenyo Don kamyapa nga kamji yu Jisu akajing im jonga di hanya jing ruai punya semua ngam use tan ki refs ngam use tan ki slashes ngam nga use pitang vibrato jonga ban control ngap tip masuk nak ban ruai kamni pi la ban ruai ka rukom pi ruai pi rukan kanum pher hiru tamba kata ka jing ka way of expression jong ai ni ruai ka lokom ni aja ka ban ruai mentoy ayu ngan yo lu ya ka spa birthday ngam mentoy ayu ngan yo lu stress ita ngan yo lun ita slash kan ya yo lun di labunta ngan yo lun mentoy ayu ngan yo lun ya ka hatar ngayus bebertu yang ka spa birthday lara minsim kanjat barokin sepe
sep a ngomong sep a kenyokku ka ang tar kung jo biang ayus ka pertay vibrato ni vibration ka pertay ngamdon ang taru kam ya di ita ijo don kam ya ita lightly 1 2 3 4 sorry 1 3 4 don kam ya pa kita ki ref lah ni ki slash ki lang ma don kam ya pa ni di lower slash namang li pa siya din nga kam jit yu jisu haka ju im jong na chorus ki rhyme no min sim nga ang taro nga yusu rato biang nga tawad kang ya jisu bilang dong jisu Lashem ya diokula kasharon lili kapentor batno mania mujo diokula kasharon lili kapentor batno mania mujo kamunta pidang laban at style shuru kaniyang arway nga laban nga style contemporary mampat try ka style R&B nakikikampat persyang ring na persyang kani ang kasutunad ba nga lada kadaya nga mga dry special number nga si dry hangani ka style ti kermen pinya persyang manbod kaway ka mga kuha man stress vibe pa pinili ini ki 3 notes exercise ibalong ki slashes kung mga pin dan siya kamjid yu jisu yes ba birthday lightly hot birthday kamjid yu jisu yes ba birthday kibakwa ban roy kani ka style kan tam ka kibarway country kibarway contemporary use by kini ki slashes ma laniki 3 notes riff Mensim nga kawatang ya jisu nga lashem shem 1 2 3 1 3 2 1 iwan mi kumju ya and then work on your vibrato pinhap persyang ban practice vibrato ko bang lahikay na khmat ki episode pala usok ban practice na uslam haban yo no ngaru ko mga pingam judon ngarway plain be misya ngamdan vibrato ngamdan style hindi to nga persyang kalbala te ngan ay mensi be piru baro mo pinya persyang kanang ba pinla man rai ba blend kurkuy ipi baro blay shibon tiasok